emgwini. Njengoba silapha namhlanje uthi kusengayitshintsha situation yakho. Wena ubizelwanga lento yenzayo. Ediqinisa usenzi wena. Idimoni engena ngaphakathi kumuntu. Idimoni efuna ibhiya. Idimoni efuna idrugs. Uthi nguJesu wena. UJesu engena ngaphakathi kuwe. Idimoni ayisakwazi ukulawula impilo yakho. Abantu baphila esonweni kodwa bayakhonza. Isizathu abakufuni uJesu. Bafuna ikawe. Ikawe yimthinta umuntu. nguJesu athinta umuntu. nguJesu wasibizayo. Asange sabizwa sikawa thina. Asange sabizwa ngabefundisi thina. That's why abefundisi banamhlanje ngaba benza intando kaSathane modana abakhonzayo. That's why abefundisi banamhlanje bashumayela imfundiso zamadimoni. Bathi mawunikela imali uThixo uzakubusisa. Bashumayela igospel esingayazi. Kodwa ilizwi lithi namhlanje ukhona wasazi. Ukhona osibizileyo. Wasibeka bucala. He separates us for umsebenzi wakhe. Asibizelwanga ukuhlala emabandleni. Sibizela ukumemeza ngoJesu. Yebo. Sibizela ukumemeza. Jesus. Asibizelwanga ukuhlala enkaweni thina. Asibizelwanga ukushumayela kuphela emabandleni. Sibizela ukushumayela naba bantu bathinga uJesu ngaphandle. Sibhizi siyashumayezana emabandleni abantu besifa ngaphandle. Ilizwi lidingeka ngaphandle kodwa ngaphakathi. Ivangeli lidinga ukushunyelwa ngaphandle ngaphezulu nangaphakathi. uSathane ke usinikeza leyo mentality. Ngoba ivangeli kumele lishunyelwe ngaphakathi. Nangu umbuzo wami. Uma sishumayezana sodwa bazongena kanjani singaphumanga siye kubo? Bazosindiswa kanjani abantu singazange uzomemeza ngoJesu? Bazosindiswa kanjani? Ngizokuthi wabizwa. Wabizwa. Before bekade ukhona komhlaba. uNkulunkulu wayesazi uzoba khona. Awubizwanga ukubulaleka wena. Awubizwanga wena ukuthi uphile lempilo oyiphilayo. Imali yakho iphela kugembula nje. Ngoba lempilo oyiphilayo asiyo le ibizelweyo. Awukwazi nokulala wethu ungalalanga nomfazi womuntu. Ngoba uphila impilo ongayibizelwanga. Khona impilo oyibizelwayo. Impilo yethu ikhona ipurpose ngempilo yomuntu ake emhlabeni. Ungavumela uSathane akwenze izinto ongazithandi. Incwadi yabaseRoma ndiyabhala uthi uPaul mayikhuluma uma ndifuna ukwenza okulungileyo ndiphela ndisenza okungalunganga. Wenza izinto angazithandi ngaphezulu kunezinto angazithandi. Abantu abaningi namhlanje benza izinto abangazithandi. Athi uPaul mayehlena 11 Nkosi yami
uma nifuna ukwenza okulungileyo Akibatlabatlatsenile ndizibone sendenza okubi. ngibona sengizenzele. Uma nifuna ukhonza uthixo When I want to worship God, ndizibone sendibuyela esondweni. I see myself back to sleep. Uma nifuna ukuthandaza When I want to pray, ndizibone sendibukela itivi I see myself back to sleep. ngoba kuyaliwa phakathi komuntu. Because there's a fight in the mind. Phakathi komuntu kunempi ngaphakathi komuntu. Inside the mind, there's a war. Kunothixo engqondweni yomuntu, kunosathane engqondweni yomuntu. There's a God and the devil in the Kunempi mind. kasathane ifunela kuye, The devil wants it to him. nomkhosi kaNkulunkulu ufunela kuthixo. The kingdom of God wants to worship. That's why uPaul besenza izinto angazithandi. Paul says, what I do, what I don't know. Abantu abaningi benza izinto abangazithandi ngaphandle. Abantu bayatshontsha bengathandi. People are stealing because of the wrong. Uyatshontsha ngoba selento sengaphakathi kuye. People steal because of things. Uyatshontsha ngoba isono siphila ngaphakathi kuye. Ayinguye ofuna utshontsha, yilento ngaphakathi entshontshisayo. Uma ungaya eprison ufika ubuza abantu one by one ukuthi babanjelweni, uzafika ngaphakathi abantu athi umuntu ndisibone sethi lapha, ndiyazi bawanti lapha ngoba wenze into angayithandi. Bakhona abantu bebulala bengathandi ukubulala kodwa uyabulala engathandi. Abantu benza izinto abangazithandi. Jesus. Omnye uyabhema akasathandi ubhema. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ayinguwe ke ubhemayo, Jesus. awuthandi ubhema wena. Eish. Kunento ngaphakathi ebhemisayo. Abantu benza izinto abangazithandiyo ngaphandle.